Američki časopis Variety, jedan od najuticajnijih magazina na svetu, ocenio je film Predraga Antonijevića Dara iz Jasenovca kao primer srpske nacionalističke propagande. Ovakva kritika zaprepastila je brojne filmske radnike, a o njoj se izjasnio i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je kritičara popularnog magazina Jaya Weisberga nazvao lošim čovekom vrednim prezira. Po oceni domaćih kritičara, film Dara iz Jasenovca je zaslužio da bude srpski kandidat za Oskara jer pokušava da svetu predstavi istinu o Jasenovcu i njegovim žrtvama. Zamolili smo glumca Branislava Lečića da odgovori na pitanje zašto filmovi sa istorijskom tematikom izazivaju politički motivisane komentare i kritike. Po ovom slučaju mogu slobodno da kažem da je to pokušaj proglašavanja žrtve za krivca. Kako je moguće da nešto bude nacionalistički, a da se radi o Drugom svetskom ratu, o prošlosti, bez obzira što je u američkoj propagandi Srbija ili ljudi u Srbiji ocenjeni kao bad guys. Mislim da je više obračun sa njihovom percepcijom nego sa realnim podacima. Drugo, srpski narod ima jako bogatu istoriju i stradalničku istoriju i sasvim je u redu da ključne teme koje bi mogle na kraju krajeva da spreče neke buduće događaje i neki antagonizam koji se prema njima može desiti sutra, moraju da o tome govore. I svakako da filmska umetnost na tom planu treba da radi i zbog naših ljudi, zbog istorije, i još dublje istorije, ne samo ove, nego od Nemanjića, pa mi imamo jako zanimljivu istoriju koja je izuzetno filmski prezentna i bilo bi sasvim u redu da se time pozabavimo, a pogotovo za ove stvari koje neki mogu da shvate kao nacionalizam ili kao političku manipulaciju, ali grdno se varaju. Nama je izuzetno potrebno i važno da prezentiramo i sva stradanja i svoje uspehe u prošlosti. Nakon izjave Jaya Weisberga u američkom časopisu Variety da je režiser Predrag Antonijević kroz priču o nacističkom logoru u filmu Dara iz Jasenovca zapravo hteo da promoviše nacionalističku agendu, predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan dala je komentar da je Dara iz Jasenovca film o stradanju Srba koji menja hollywoodske stereotipe. Weisberg je kao problematičnu crtu filma istakao mogućnost produbljivanja problema između srpskog i hrvatskog naroda jer su u filmu, po njegovom mišljenju, Hrvati naglašeno negativno okarakterisani kao i da film potpiruje neprijateljstvo prema Nemcima. Komentarišući ovakve navode, glumac Branislav Lečić rekao je da su u ovom slučaju teze zamenjene i da je žrtva proglašena krivcem, ali i da naša filmska industrija treba da nastavi da se bavi bogatom srpskom istorijom i da iz nje crpi teme za filmsku umetnost.